Amahoro, amahirwe nibyo nifurije mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Kigali Paradi. Mwebwe mwamaze gukanda kuri ako kazogera kugira ngo iteka uko tumaze gutunganya ibiganiro byacu bibagereho muri abagaciro kuri twe. Namwe mwese musangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu, hanyuma ibyo dukora bikarushaho kugera kure hashoboka n'inkunga mudutera, namwe turabashimiye. Jewe ndi Alani Claude. Hanyuma reka uyu munsi Kigali Paradi twinjire mu ndege dutembere ahantu hitwa Tonkolili. Tonkolili ni muri Sierra Leone. Sierra Leone ni igihugu giherereye muri Afrika y'Uburengerazuba hafi n'inyanja ya Atlantika. Uramutse uhise White Sand ntabwo waba uri kure y'ukuri, kuko Sierra Leone yitwa White Sand cyangwa se umucanga wera. Akenshi ibi bituruka kubera umucanga mwinshi uri mu kirere waturutse ku gucukura amabuye y'agaciro muri icyo gihugu. Tonkolili cyangwa se Tonkolili cyangwa se Tonkolili biraterwa nuko ubyumva, kuko si ururimi rwacu dukoresha, ariko ni Tonkolili, reka tubifate gutyo. Niko gace tugarukaho uyu munsi. Ni agace kuzuyemo ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro acukurwa muri icyo gihugu. Tonkolili iri kuri kilometero kare 7,003, ubwo ni ubuso bwayo, ndetse ako karere ka Tonkolili gatuwe n'abaturage basaga gato 530. Aha ni ibarura rusange ry'abaturage ryakozwe mu mwaka wa 2015. Aha rero hari video y'umushinwa wakubiswe n'umwirabura bari ahantu hasaga n'ahubakwa, ni muri Tonkolili. Uyu mushinwa yakubitiwe muri kimwe mu birombe biri muri aka gace. Nkuko twabivuze haruguru, Tonkolili niho hantu hacukurwa amabuye y'agaciro menshi mu bice bitandukanye byo muri Sierra Leone. Mu nama y'abakozi bakora muri icyo kirombe cyo muri Tonkolili niho umushinwa yinjiriye ashaka kurogoya inama yabaga iyobowe n'umugabo wirabura. Mu mashusho yafashwe harahumva bamwe bamubwira bati ntabwo wari wemerewe kwinjira muri uyu mwanya, turi mu kazi kacu gasanzwe kandi nta burenganzira ufite bwo kwinjira hano. Ayo ni amajwi yavugaga ko uwo mushinwa atemerewe kwinjira aho hantu bakoreraga inama. Ukurikiranye video neza uko yagenze, yarahindukiye asa n'uje kwiyama uwo muntu wamubwiraga ko atemerewe kwinjira aho hantu, birangira nanone agarutse kuri wa mugabo wari uyoboye inama, akubita impapuro yari afite zinyanyagira hasi. Wa mugabo nawe asabwa n'umujinya, amukubita umugeri. Umushinwa yagerageje kwirwanaho, amwongera indi ngume mu maso. Uwo mushinwa yahise atambuka hagati y'abakozi, yinjira ahantu hasa n'ahashyirwa ibyuma, akuraho ikintu kimeze nk'umutarimba, arakizana, agerageza kwiruka kuri wa mukozi wari uyoboye inama y'abakozi bagenzi be, agerageza kumujomba umutarimbwa, ariko kubera ko abandi bari bamaze kubona ko ari intambara igiye kurota, bagerageza gutabara, bituma asa n'utakimukozaho icyo cyuma ngo kimubabaze, ahubwo wa mugabo aramuhindukirana, aba ari we wongera kumukubita umugeri, umushinwa ajya hasi. Uko video yakomezaga, wumvaga hirya hari umuntu uvuga ati ibi bintu tugomba kubifata nk'ibintu bidasanzwe, ngomba kugera ku buyobozi nkababwira, kubera ko wadusagarariye kandi aha hantu haratekanye cyane, nta n'uburenganzira wari ufite bwo kuhinjira. Mu bigaragara dusanzwe tuzi ko abashinwa ku kijyanye n'umugeri biyaminiya, ariko umushinwa yarakubiswe bipfa ubusa.
Iyi videwo yasakaye henshi ndetse abasobanura amafilime batangira kuyisobanura mu ndimi zaho. Hari abanyarwanda bayisobanuye, hari abagande bayisobanuye. Mu bigaragara iyi videwo yarakunzwe kubera ko bagaragaje kwihagararaho ku buryo budasanzwe. Reka tubashimire, ariko nyamuneka mwibuke ko kwihanira bitemewe. Bye.